voin hi July ni ko a inrin ni ani a Russia le Ukraine Indonesia somthum parukna ni a update kan ngai thlale don ani Indona lam kan hoima in Kovel mi puin an ngai ven le an uiron Japanese Prime Minister Shinzo Abe chungchang kha han tui ni le lokila kan soi to angkhan Japan Prime Minister Shinzo Abe chu a campaign lai mi sual pakhatin silai na ka pa thi chhongin damdo ina dalu ngala ni kha politics wanga in tha na hi Japan a hian a thleng kha thle he thil thleng hian Japanese mi puya thong le a ama ui tu te an thin rim hle Kovel ram hruai tu rang ten an uizia an soina sa a an torpui thu han puang molmol ani kumsamruk pasari mi Shinzo Abe hi inflan pui nei tura Liberal Democratic Party LDP candidate te tana campaign nei ani a pui khaitu hian metar thum a fit a zong chuan fit som vela hla atangin silai na kap ni in han puang ani politics wanga tual thana political assassination hi thleng khat vioma se thleng ngai lo chu ni bik lova Japan a hian an Prime Minister Saiko Mukoto te Takahashi Korekiyo te chu kumsang khazako somthum paruk Shinzo Abe thani tak anga hian tha an lo ni ve to ani Prime Minister Tsuyoshi Unukai chu kumsang khazako somthum pani khan an lo that to bok Indona lama lutila voin hi Indonesia somthum parukna ni a an la buai hle ti hian a hril fia zo lo mai thei Russia hian an thil tumber Donbas chhuwa zalen tumin be puan la thlak meka Ukraine lamin an la chang let ve zel boka Ukraine lamin ral thuam man tur du khopan nei lova khotlang lam tran puina tamzo kan dil le mek Luhansk an lak to hnuwa Donetsk lama Indona chuak meka tuni nikal ta chung khan mason na lian tham omlo ma se Russia hian man son thret ni in an soi Russia hian Ukraine chimlam tui pui kama ramzau tak alak to atangin ain nu do arin omlova Donbas chaklam rambial pumpuya Ukraine sipai te an tlom thuai don ni in London Russia ambassador chuan Reuters aril February ni somni palia anin do hnuwa tangkhan Russia sipai te chuan Crimean then Ukraine chimlam ramzau tak an thunun ta a Ukraine kho chaklama Russia thlop helten Ukraine sipai te chu zoi nan nor chuak mek ni in Russia lam chuan an soyani Donbas mar chaklama chuan lai puimu le tengmu ala khului renga offensive in an lein nor mek zel Russia hian man son thret hei wang hian Ukraine hi nei to ral thuama in ngatan ni to awangin nei to ram ten ral thuaman ron thon belanga ya Zelensky chuan khotlang ram te chu ral thuam ron thon lu bel thuai turin ange na heti la hian ral thuam ron thleng thar po zel bok heti la hian US President Joe Biden chuan Ukraine tan ral thuam package thar dollar makduai zali sen na tura jiak fel le ta a tin high mobility artillery rocket system HIMARS pali dangle ral thuam tam jok thon na tur tranpui na tur po tela Russia hian lai puyan nga a sipayan nga boka Ukraine lamtan Russia lai puite hi an nok sak tak zet Ukraine sipai tombuk le mun ma suat tu huat thala zet mayan ni hemi chang le tur hian Ukraine chuan lai pui lian le rocket khol pui an mamo bel hle a hemi khreng hian US lam chuan rocket khol pui dang pali an thon bel don hei hian Ukraine tha ti chak bel cha sot don ni in an nga ya ni US defense official senior pakhat aming tarlan lo chuan US in rocket khol pui pali dang an thon tur chungchang ron soin tuna hian HIMARS dang pali kan thon le don meka hei hi kan thon lu tani chuan Ukraine hian HIMARS som pani an dong don ti na ani ati US official chuan Ukraine in HIMARS an man tangkai dan soin tuna hian Ukraine hian Ukraine a Russia sipai hun khorna rang te chu hlotling takin an bei thei mek to a matong le nung lama thuk zokin an beya Russia in artillery system hlotling taka an kalpui chu Ukraine HIMARS te chuan na sa takin an ti boi ni in a soi HIMARS ka chiat US in an pom US in Ukraine dan ral thuam lian an thon rocket khol pui HIMARS chuan Russia sipai in kulna na sa takin a suwa samti kan hria mase Russia sipai te tlom na khop ala ni lo deuh ni in alang Russia in khotlang ral thuam lian HIMARS an ka chiat thuan ron puanga
Ukraine lamin Russia thu soi hi do tani an kap chelo ti in an tang ve viau thung ma se US laman ron tong chuaka US official pakhat a ming tar lan lo chuan a ron soi chiang US in HIMARS an pek bel tur pali an pek nuwa Ukraine ne na HIMARS pek zong ju som pani ani to dona tunkar tir lama Ukraine chaklama HIMARS system pani le an ral thuam da na mun ti chetani thuwa soi chuak ani US chuan thlamasa khan Ukraine ne na ki precision rocket weapon system a petrana ki fatangin Russia ram chunga target ka nan an mangdon lo ti thutiam an don nuwa an petrana ni kha mase tuna hian Russia ram chung Ukraine ram ri Belgorod region a Russia silai muda na te chu MLRS hian an kap ni in thuthanga oma hei ero fin fiana lo thung mase Ukraine chuan tun thleng hian Ukraine pon Russia ram chunga HIMARS system an lakap chuak lo ni in an soi ve thung US chuan Russia lai pui chan let nan lai pui lian a man tur howitzer artillery cell noi khat singa a pele don bokani Russia Navy 10 nuclear torpedo long an chhor to don Russia Navy 10 nuclear torpedo long an chhor don ta Indonesia somthum parukna lo her chuak ta a an beirei ta nek mai kan hriat angin Ukraine chu ko thlang sarkar lian ten ral thuam mangin an tran puya sumle mamo dang mangin an vur boka Russia an doron ti ila kan soi sual om lo ve heti lai hian Soviet ral thuam tamwak lo kol tu Ukraine chuan an ral thuam nei an mang zo thokhata Soviet ram NATO member ni ta te ral thuam US le NATO member te malak na in Ukraine ta nan thon lut thina chu po chuan a dei seng to lo ani ber Soviet ral thuam atangin NATO standard ral thuam an manangai ta ani NATO ral thuam hlang deuh tho in tuna hian Ukraine chuan Russia an deuh ta mek ani heti lai hian Russia ero ramdang tu mai nan pui kan hrelova ral thuam la an hmangna satana ro e ko thlang lam news ten Russia hian ral thuam an hmang zo to ti thuan vordar na sa Russia ral thuam nei internet site lama an tar ba ka ral thuam tlang zar lo tam takan nei don ti chu a hriat rang mai mani khan Russia ram ral thuam nei zat nia an rin analysis hawin an ron tar langa missile po an langa hle ti an mu chuak ani Ukraine tan kho thlang hawin ral thuam an ron thon luta an thon lut ro tel tela chu tiang mil che chuan Russia hian ral thuam an hmang lian tel tel ve boka nuclear ral thuam soi rik phat te po omma se Russia ber hian nuclear man lam an soi le talova an manarin om hri lovani ma se warhead lian deuh chu an hmang chho tel tel ni in tun hnaya an che dana alang chho me kani hypersonic voi ni an hmang to a ma se conventional warhead an vu ani in an soya chu tiang ani lova nuclear warhead an vu ani chuan Hiroshima a US bom thlak le tam taka thokna khinjal hypersonic hian a hmang sia hei wang hian Russia in hypersonic missile an manin nu ma an hut che dan enin nuclear warhead an hmang lo ni in expert ten an soi ma se tuna hian news pakhat aron oma Russia Navy te chural thuam lian jok man phal sakan ni don ta ni in alang khovela tui hnuai long cyber K329 Belgorod chu ni min khan Severodonetsk Sefmas long siam na hmuna ti nun active ani a Russia sarkar chuan Russian Navy te kuta a hlan ta ani Russian Navy Commander Admiral Nikolai Yevmenov chuan he in khoma hian telpuin long siam tu te chunga lom thua soya he long K329 Belgorod hi Poseidon nuclear ral thuam sin torpedo paruk phur thei tura duanani Helong K329 Belgorod hi tui finriat mun hla berbera zin chuak thein scientific expedition te chan chuan na rang athok theya raldau tur ponarin tlak tak zet ni in Yevmenov chuan he in khoma hian a soyani rentin dai theina fam kim nei multipurpose nuclear submarine ni in an siam lai hian project 09852 ti avu ani a Belgorod tui hnuai long hian nuclear ral thuam torpedo a phu chuak theya heng ba ka hian drone te tui thuk taka chan chuan na thok thei tui hnuai lir thei DSRV ba ka nuclear manga thuam tui hnuai long te jok AS31 losarik angchi te po a phur theiani he long hi chan chuan na thok tur anga soini ma se Poseidon nuclear torpedo aka chua theya wang hian khothlang lam chuan an ngai ven hle a an ngai a thalo hle United States Naval Institute chuan
helong hi Doomsday Submarine school bus ang mayalian strategic nuclear torpedo hmanga thuam ani ti in a soya Russia hian nuclear ral thuam hmanatin zone don ta emni ti chu zona lian takani Ukraine in Russia long rual beinana an ral thuam nei that ber te zinga mi chu harpoon missile hi ni an hmang tangkai tak zeta Snake Island atanga Russia an chua chan pakhat nia an soi chu Russia long ka nana an man harpoon missile wang hi ni voin mai khan UK nan pek harpoon missile panni chu Russia le minan ka chiat sakni in an soi Russia Defense Ministry chuan thu chu siamin Russia sipai te chuan voin khan British in Ukraine nena an pek harpoon anti-ship missile system panni an kap chiani in an puang heti lai hian Ukraine lampo an che chuak ve zela Ukraine paratroopers te chuan Russia teng an suasam vele ta Mykolaiv bula Ukraine paratrooper engemaw zatin Ukraine teng Russia teng an ti chia a Russia sipai an manual bok ni in Ukraine chanchin bu Kyiv independent chuan a puang General Staff of Ukraine Armed Force chuan thu chu siamin Mykolaiv Ukraine 79 Air Assault Brigade sipai te chuan Russia teng panga an ti chia a crew member le dam te po an man ni in atar lang soitur tam tak oma se khati zong khani le phot se video dot le thu thar jok nen kan lo let le ang in lo nga chang le vek don nia mong tha vek ole